Gasa, itibiyag. Apay nga idanay, yak makikita di motorsiklaw. Ay, insubli ko ni Jikasa, Uncle Pablaw. Jak ngaminan kabala na bayadan. Ay, daytan di bagbagak idikang kadanay. Agirwar ka iti motorsiklaw, madi mo magkabalan na bayadan. Ha? Kababay dayta nga inaramid mau. Kunamlan asino ka nagirwar iti motorsiklaw, ngam di mo maagayam kabalan na bayadan. Nay, anya ko mati nakababay ni Tidayta, Uncle Pablaw. Kasanaw, feeling back nang ka. Kasla nagadot ti kwartam gimawa magayam. Ay, piman ka pa idani. Dani, lakay, di mulat ka ni kaskaso ni Uncle Pablo. Makapasayar ng iti ibagbaga na, Loida. Jakon kabala na bayadan pa di motorsiklo. Isungin subli ko ng Jikasa. Maawatan ka, Dani. Kunak nga maininot ko abayadan, ang jak gayam kabalan. Kabailam ko mabayadan dahi ang motorsiklo. No saan ka naikat iti trabaho. Loida, Ala, di mulatan ikaskaso dagiti ibagbagakan ka ni Uncle mo a Pablo. Agsakit laang tinakam mo, lakay. Kunamlan asinong agsasauday ta, Pablo. Di mo nga rodon kabailan abayadan dahi ang motorsiklo nga insublem. Anya ko mga iti bibiyag na. nanang, Nagalas ti ugali dahi di akabsat ko. Ay, dahi tala agdildilaw ti aramiden na. kabus-busor nak ng Uncle Pablo. Awan mo't mandingar aramidak kan ko na. Ammo kon ti ugali dahi di Pablo. Dagiti laang babak nang akakabagyan tayo ti kaykayat na. Nanang, Ngamno da tayo ang marigrigat, ikuskuspil na. Tagtagibasitin na tayo. Ay. Masuro na ka talaga iti dahi di akabsat ko. Ay, awanan ba eh. Wow! Naglap babae, Loida. Nagbastos kamutan, Uncle Pablo. Asawa nak ni Dani akaanakam. Kastakit din ti bagbagam kanyak. Nanay. Di kagsaw iti kasta. Sanak abastos. Ibagbagak lang ang naka. Nagsiksi ka pa nga uray duwan ti anak yung kanidanay. Anya? Ay na nagputaw pa'y tagurong baw. Iswa, ay na. Iswa swerte ni Danay nang asawa kan ka. Bastos alaklakayan. Eh, di ka pumanaw ah. Nagsarsarita tapay laang. apay na kamisot ka si Mang Pait, bakit? Awan da ito eh, Dani. Nadlaw nga da kinaguram. Apay? Maipapanday ito ka ni Uncle mo a Pablo. Apay? Anya tinaramid kan ni Uncle Pablo? Binastos nak itay ije paraangan da. Ibagam kanyak no niya tinaramid na. Aglablabasa ni Uncle Pablo. Bye-bye amon, Dani. Di mo tutupan ti ulitag mo. Aglablabasan ti awanan bain. May papaniti kwarta. Awan parikot kanyak. Dua ti anak ko nga day di London. Sa anak ang mabisbisinan. Kasta ka day, Tata Pablaw? Wain baldaw. Ure siya nang agtrabaho kung naman ang ka. Binulan nga agsangpot ti kwarta. Isumat lagayam apa isi-isi kalaang dito'y lugar tayaw. Tabinulan nga agsangpet ti kwartam. Wala. Magatang ko ti kayat kao. Gaputan da mga rog kwarta. Sa anak, akas ka ni Dani akaanak kak ngagraraman. Anya? Apay anak ko na mga agraraman ni Pari Danay. Apay, di mo ambaw ko yung sublinan iji kasa di motorsiklo na. Ha? Nangirwar iti installment ang motorsiklo iji kasa. Ang MD na magayam kabala na bayadan. Panagkunak, saan mat akababain ti inaramid na? Talaga siguro nga awanan ti pagbayad na. Ti kunam kiday. Agin lalaing day jadaday. Kunamlan asino nga dakwarta na. Kaanakampay a mismo ni Pari Danay, Tata Pablaw. Kastakid din ti ibagbagam ken kuana. Jak kayat atutupan ni Uncle Pablo, pare Baldo. Siyak metlati kababay no madangrak. Sa bagay, husto ka pare. Di mo latan ikaskasaw. Amangan numadangram nga agpaysaw. Si kanto matlakit di ti kababain. Uwan pare. Ay,
May babay na, kadagiti kakabagyan minudang rak. Isungag tepulak, naginggat kabalak. Nasaya at launay daytang ar-aramidem pari danay. Narigat mat nga agpaysaw no dangram ti kabsat ni Nanang Mau. Dani, lakay, naidasar kon ti pangaldawan ta. Mangantan. Wan bakit? Ay na, mabisinak mo tan. Agkatawa mo't alimabas ni Uncle Pablo. Di mo latan ikaskaso, lakay. Mangantakit din. Kas lamangin insulto ti panagkatawa na. Anya nga tati kaya't nasawan. Kinunakmatan adi mo latan ikaskaso. Talagang ugalin ni Uncle Pablo ti mga sar. Nasaya ta nakita ka manang Loida. Apay ka di Flor. Anyat ibagam, ni ngamin tata Pablo. Nakitak apukpukanin na Japon ti manggayo. Anya, apay nga aramidan na dayta. Diyak mo amanang. Inyay kita ang pukpukanin na amang gayo. Mabit lang, tay nakibaga ka ni Dani. Nagbasit pa ila po ti mangga. Ang apay nga ipinukan mo ng Uncle Pablo. Kasa daw, ket pasal sa litidalan, iso pinukan ko na. Kukwami day ta apon ti mangga, Uncle. Awan ti karba nga mamangpukan iti day ta. Bayada ka! Manaw, tibayad day tapuon ti mangga. Anya? Ibagam tabayada daday. Sang ribaw, 2 ribaw, unaw 3 ribaw. Heh, ibagamaw tabayadak itamilang. Diyak pabayadan day ta pinukan mo apon ti mangga, Uncle. Api nga raw damang mus ka. E lumabang ka, Sana ka lumaban, Uncle. E kay lumabang ka. Aday imit ko abunag. Heh, ang mga pa iti ulaw. Anya? Di mo ni sakit day jay nga anak mo kabages. Baybayadak mahit di pinukan ko apon ti mangga. Pasalsaling amin iti dalan. Saan mo ako kwati daga nga ayan ti poon ti mangga? Di mo aramidon ti kayat mo. Relax kabages. Saan adat at agriray? Ay aglablabos kan Pablo. Awan mo ti mading ar-aramidon kan kanidane nga anak ko. Sumardeng kaan kabages. Nagpigsa tabusis mau. No ulitom pa'y tinaramin mo. Siya kon ti makalaban mo, Pablo. Sumardeng ka, nay! Nay! Ay di naklawan. Saan ka mabutangkan ka? Dita... Ay di naklayatan, Pablo. Idi sum talayat mo kanyak takitaam. Di nakarkarita. Anay ko. Ayawanan kay tibain, Pablo. Sinipat nak. Sige! Agsao ka pa eh. Tadi kan bigbigan nakapsat ka. Aglablabasan ni Uncle Pablo. Paimana. Ay, saan anak ko? Ang mga numadang ram ng Uncle mo, Pablo. Diyak maguston tinarabin na kananang. Isong agsaga namut kanyak ni Uncle Pablo. Huston. Ang mga numalaw anam. Ang parmang kakuma. Apay, ipalubos yung kadilatan adang ran na kayo ni Uncle. Pinalabas konti inaramin na kanya, kanakaw. Ngayon mo siya, diyak mapalabas ti inarabin na kada kayo. Awan karbangan na amang dangran kada kayo. Nasaya at mata nagparbang ka, pari danay. Maawatak ti marikriknam. Idarom nyo laangan ni Tata Pablo. Kasla sa bali at tao ti pangibilbilangan kada kayo ni Tata Pablo. Kabsat pa'y amis mo ti inam. Nujak lapang panunuton ti pamilyak. Amang ano nagaramid akong itidakas iti awanan ba inalakay, pare. Pari danay. Mapukaw ti respeto iti kaskan ko na. Awan mo ti madingar aramidon miya. Da kaminto pa'y akaarubayaw. Saan mi apampansinan? Kasla mangas asar pa'y ti pannagnana. Patinggan to tinaalas nga ugali na, pare Baldo. Yak korsonada ti panagkitkitam kanya ka, danay. Apay, kagura na ka. Sana, Uncle. Apay kumakagura ka. Rumbang lang Ay, dahi ti tandaan Ada utang mao ada imbag anakam kanyak. Anya? Utang ko, anaimbag anakam ko na. Apay, di mo malagip, alugan ko ti inaramat mo anang itaray di ospital idinagpas ngay ti asawam. Anya? Laglagi pumday ta. Ada utang mo anaimbag anakam kanyak. Wen, bigbigak da dyan nga utang ko anaimbag anakam kan ka, Uncle Pablo. Hanggang di mo kumamatdang rantinak. Di ka katawa, Uncle Pablo. Kabsat ko tinam danay.
Di nakisuro iti aramidak, nay. Palagan ka, Uncle Pablo. Iti ka nito nga ulitan pa iti inaramid mo kaninanang. Amangan na malipatan ka nga ulitag ko. Adya. Rumbang laang ti inaramid mo, Manong Dani. Ngamin, talagaan nalastog. Kunamla na sinong agsasao. Kasla isula ang tinahustuan. Nasingpat kayo mat akakaaroba mi. Ngamno apay akabusor na kayo ni Tata Pablo. Jack matam mo. Tagtagibasitan na kami unay ni Uncle Pablo. Dagiti lang babak ng akakabagyan mi tiyama muna. Saan lang ada kayo ti tagtagibasitan na, Manong Dani? Uray da kami mat akakaaroba yo. Anya? Di tayo lata ni Kaskaso, Flor. Mauman to lata iti madingar araminin na. Dani lakay, Jack matan makitkita ni Uncle Pablo. Ura siyak, bakit? Dua matengal daw at siya nakikita. Nalabit nga danapanan na. Mas daawak lang amin ta Jack matan makitkita. Jack lang amin malipatan ti panangdangran na kaninanang. Nuulitan na pa'y dayjay nga naramid na. Ang mga makalipat. Lakay. Nabayagan alaplapdak ti agpungtot, bakit? Respetok pa lang amin. Kas pangamaak ni Uncle Pablo. Pablo! Sa dino ti ayan mo! Pablo! Ne, awan mo ti sumungbat. Ngam nakalukat matiri daw na. Anak nitoy. Sa dino ti... nakaidamot na ni ti swelo. Ay, karting ti umasinag kwa na. Anyat na pasama ka ni Uncle Pablo, nanang. Na-stroke ni Uncle mo Pablaw, anak ko. Anya? Madamapay laang at amtamingan ti doktor. Diyos ko, Imbaglakit din at anapanak iti balay na. Manong aminin nga aldaw adyak makitkita. day tatinadlaw mi kan ni Lloyd, nanang. Saanin arumrumuan ni Uncle Pablo iti balay na. Naidaydayan ti doktor anang tamingkan kwa na. Umay ka, inta kasarita ti doktor no kumustan ni Uncle mo. Uwan, nanang. Kumusta ang tirik na, Uncle? Dani. Adaimot ko aprutas, Uncle. Mangan ka. Tapno daras ka nga agimbag. Agsangit ka mata, Uncle. Wakawanan na, Dani. Uray sana na saya ating papakitakin ka. Imay kalata si Marungkan dito yung ospital. Awan ti rumbang ay kidawam iti pamakawan, Uncle. Awan ti sabali nga agtitinulong. No saan ada tayo nga kakabagyan. Dani. Sana ka nagimula iti sakit tinakam, Uncle. Iso nga awan ti rumbang nga pagtanagan nyo. Si dadaanak at tumulong kada kayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyan. Isagsagot ka na kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay, panang tarabay. Gasa, iti biyan. Kasapulak ti kwarta, Papa. Adang imin outing mi kadagiti babarkadak. Sana pare ko ti kwarta, Jasper. Mano ti kasapulan. Dakalagatan, Papa. Okay, ikan ka ti dakalagatan. Basta di mo baybayan ti panagadal mo. Uwan, Papa. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo kanyak. Nasayat, nakinawatan da. Wala, itin ko ti kasapulan, basta igaad mo ti agadal, ha? Saan arumbang ti inaramid mo, Paulo? Inikam iti dakkel agatad ni Jasper? Amangan nugastusan na lang iti awan kaasiskan na abanag. Awan, ti rumba nga pagdanagam. Kinasarita ka na imbag. Sakbay nga inikap iti dakkel agatan ni Jasper. Oh, hangam, mangnamnamalatan kadata ni Jasper? No agkid daw, itod mo mat adagusan? Kababayin ba't ka nagiti babarkada na no basit latimet na kwarta?
Outing ti papananda. Isuanas nga da kwarta ti anak ta. Paulo, Di ka madanagan kung naklangaro din, Estela. Araramidan mo't ni Jasper ti amin tapno makaadala na imbag. sapay lakuma. Taawan ti pagbabawyam iti udi na iti kastangar aramidem iti anak ta. Ah, Imbes ko mga isurom nga agimpad ni Jasper. Angam saan mo't, taited mo amin akayat na, Paulo. Nasken abayadam kanyak daytoy a droga, Jasper. Oh, manuti bayad na ita droga nga tangak, Ray. Dakkel agatad. Uray manuti bayad na ita. Kabayadan. Aduti imot ko ang kwarta. Sa bagay, kabaalam abayadan, gaputan negosyante ni tatang mo. Talaga mat. Ipatpatag na di amar. Amin nakidawak kaya di pa ay na. Wow! Sana all! Sana wala talaga, Ray. Iso nga ibaga mo no manuti bayad na ita droga. Tagatanga ko. Paulo, rabiihin. Saan pa'y anagawid ni Jasper? di ka nagdanda nag Estela. Kakadwa ni Jasper dagiti babarkada na. Sigurado ngagbayag da iti outing da. Oh, jak maliklikan ti agdanag, Paulo. Masansanen nga aramidan ni Jasper ti saan nga agawid dito'y balay. Maturog dagit din, Estela. Rabin. Jak pa'y lagtugle, Paulo. Urayak ti anak ko ang makasangpet dito'y balay. Nala, makaamu ka. Diyak kaya ti mapuyatan. Anya ka din teraramidam kanyak, Jasper. Sinalaba inakmatan. Nagpintas ka, Christy. Kunkunam laang dayta. Gaputan na bartak ka. Sana ka na bartag. Amok pa'y lati magbagak. Jasper, anta boyfriend ko. Ang mga numasiputan na ti panang salabay mo kanyak. Kursunada ka nga, Roda. No kaya't mo, sumurot ka rin niya ka. Anya? Anya ti kayat asawan da ito'y Jasper. Asino jay babae nga inyawid mo dito'y balay? Gayam ko, mama. Hadyak pa tiyan agayam mula ang dayjay a babae. Apay nga iti silid mo tinagturugan na. Aday takay manan ako, nak. Pakibiyangan nyo amin nga raramidak. Jak kayat ti kasta pa nagsungsungbat mo, Jasper. Mabaybay ampayan ti panagkadal mo. Imbag pa ni Papa, tamaawatan na ti raramidak. Itad na amin akidawak. Idinto tada kayo. Kat di... Ha? Tinungpadak, mama. Nagbalin kan abastos, Jasper. Di nakpayan respetuan nga inam. Kasano? Nagadumot kami na damdamagan nyo kanyak. Gapo, tasaanen anasaya at ti aramidam. Di makkel ka abastos. Naibusan ti alawans ko, Papa. Ado pa tinas kay nagatangag para iti panagadal ko. Imbagak mo na sana pare ko ti kwarta. Basta igaid mo ti agadal, iho. Un, Papa. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo kanyak. Gapo ta igagaid ko ti agadal. Nasayat no kasta anak ko. Ni mama ti parikot, Papa. Kanayo na dilawan ti raramidak. Di mo latanigas kaso ni mama, anak ko. Kinasarita ko na naimbag. Ha? Ikan kay ti kwarta. Gatangan ti kayat mo gatangan. Talaga bastante kalatan iti kwarta, Jasper. Siyak pa iti ko namray. Ado ti kwarta ni Papa. Kasanungay, Jasper. Imat kon ti droga. Irwar mo ti droga. Kat bayada kadagosan. Wow! Day tati kayat ko kan ka. Siyak pa ti makamu iti inuman tayo. Awagak ni Christy. Kat aginom tayo. Kabayatan ti panagaramat tayo iti droga. Kunak mo paayam ti awis ko, Christy. Mabalin ka di matapaayan ka, Jasper. Nang runa, kat adamo tin na kinaawatan ta. Kasano? Nagwinaswas kayo ka din iti boyfriend mo?
Saan pa'y? Ngam dandanin? Agsina kayo iti kabita na panawan. Tigat ko, siyak lang ti boyfriend mo. Di ka di madanagan. Oray adan boyfriend ko. Sumursuro taklat tamad kan ka. Sa bagay. Ituloy mo tayo ginamit ti arag. Nagpagatangak iti ado nga arak kan pulutan tayo. Diyak makita no sa dino ti ayan ni Ray. Talaga di mo ida makita dito pag-iinuman tayo. Sa dino ti ayan da. Napanday ti may sa silid. Amumlatan ti kahit ko saman. Ha? Kalpasan ti panagaramat day ti droga. Datamat tan ti sumublat iti silid. Day tay duwa talang. Kahit awan makasinga kadata. Paulo, agad-adal ka di pa iti araramidan ni Jasper. Saanen nga agaw-awid dito balay? At dayta ka manan ako na ka Estela. Nahustuanan iti tawa ni Jasper. Amunan teraramidan na. Paulo, Santa na pagsaritaan ti may papan iti dayta banag. Nabanuga ka nang asikaso kadag iti negosyo tayo. madandanagan aklaeng Paulo. Awan ka diti sa bali amad madlaw mo kan ni Jasper. Huston, kay bagbagak lang asan adayta ti pagsaritaan ta. Amo ni Jasper ti araramiden na. Isuadikan sumana upay. Jasper, iho, simmangpet ka manen anabartak. Kat kakuyog mo manen day dya babae. Agsirmon ka manan, mama. Sana ka na, Bartek. Nakainom ang basit. Kanayon latan akas tatiar aramidam. Agiyawid ka pa yun iti babae dito balay. Come on, mama. Awan mo ti mading araramidan mi ka ni Christy ka na kayo. Nasingpat ni Christy. Anya. Kayan-ayat ko ni Christy, mama. Ito nyaman nga oras, iyawid ko diti balay. Anya. Di kalakit din nakapili iti sa bali a babae? Manginom a babae tinapilim. Mama? Dadaulan ti ulom, Jasper. Saanen at ipanagadal mo't ipang pangrunam. No di ka ti nakibarbar kadam. Paulo, agpada kayo la iti anak mong agin inom iti arak. Manginom kayon. Apay ka di manan. Apay, di mo mabagbagaan ni Jasper? Kanayon nga agin inom iti arak. Gagangay ti lalaki dayta. Isuabay-bay amlatan ti anak ta. Pampanunutek ti panagadal ti anak ta, Paulo. Mabaybayan nan, gapo ka dagiti barkada na. Saan naman abay-bay ang ti panagadal na? Tanagsaritaan min dayta abanag. Anya, Di mo unay pakibiyangan iti araramiden na. makaammo ka, Paulo. Araramidak laeng ti biyangko kas maysa nga ina. Diyak kayahat amadadaan ti biyag ti anak ko. Pumanawak lang iti dito abalay no pakibiyangan nyo amin agaraw ko, mama. Jasper, saan kumaanatangkan ti ulom? Isursuro ka, no anya ti rumbang nga aramidam. Anya kay maten? Saan ako nabasit nga ubing tapno bagbagaan nyo? Anya? Makauman teraramidan nyo kanyak. Dengganak, Jasper. Pagsaya atam ti ibagbagakan ka, anak ko. Jacket idumugag di pambagbagayo. Saan kayo kumangag? Balin akong trabida kanyak. Si kamat gayam Jasper. Anya ti aramidam dito'y balay. Pastergan na ko, ma, Ray. Saan ang mabalin Jasper? Adda dito'y dagiti parientes ko. Adda ka di parikot mo? Ada? Timanaw ko ni balay mi. Anya? Pangasi man, tulungan na ka makasapol iti pag naadak. Sige Jasper. Tulungan ka iti dayta abanag. Agyaman nak. Ngam saan adito'y balay ti pag naadam pare. No dikat iti balay ti may sapay agayam ko. Nagtalaw ni Jasper, gapukin ka. Saan akayat ni Jasper ti mabagbagaan, Paulo?
Nagipulong kanyak ni Jasper sakbaya nagtalaw. Kanayon mo kanong nga ungtan. Saanen anasaya at ti araramiden ti anak ta, Paulo. Agsaysayang laeng iti kwarta. Anya, Kinapudno na. Inawagan nak ti maysa kadag iti maestrana. Saanen asumsumrag iti pagadalan ni Jasper. anya. Nabaybay-anon ni Jasper ti panagadal na. Impangpangrunanan ti nakibarkada. Wow! Nagana sa talaga ti panagbiag, Ray. Marami tayo ti kaya-kayat tayo. Nagganas at talaga, pare Jasper. Nang runak at adulat ta ti kwartam apaggatang iti droga. Wena! Ano ti kwarta ni... Pare, sirina ti lugan dagiti pulays. Pulis! Anya ti aramidan tayo, Ray. Jak amaw, makaammo ditan. Kartengan tayo ti pumanaw iti daytoy abalay. Juan, siya karon. Anya ka di ti masapulyo, sir. Anya. Nakabalot yan ako. Sige, sir. Mapan kami dita presinto itamit laing. Estela, kartingam ti agrubot. Mapantay di presinto itamit laing. Nakabalot ti anak ta. Anya? Diyos ko! Darasam ko nakmad. Nasken ang makadanong tadagos ije kwerpo ti pulisya. Diyos ko! Anya ka din daytoy nga inararamid mo, anak ko. Pagawanan mama. Papa. Jak namnamahan nga agar aramat kagayam iti droga, Jasper. Papa. Nadagsan na ito ang baso mo itilintag. Apay nagkakastoy. Daytoy ang tinagpanagan ti amin, Paulo. No di mo kumakinanunungan ti madi nga aramid ti anak ta. Saan anapasamag ti kastoy? Basol ko. At dapat basol ko tinapasamak. Agbababawi ka ng kanunungan ko na. Papa, tulungan ta ka makaruarmat lang dito pagbaludan. Anak ko. Di ka matulungan itinaytabanag. Tas ka nga ikaroon iti pagbaludan tinararamid mo, Jasper. Anya? Agbabawi ka man, agad nalpasan ti amin. Kada, makunkonsensya akmatan. Gaputa kinan kanunungak dagiti madi nga ramid mo. Samay kuma, tamapakawandak ka dagiti nagkurkurangak. Isuro itinasayaat dagiti anak, saan ket akanunungan ti madi nga aramid da. Tadumteng to ti panawen nga isudan to ti agsagaba. Bueno papagayam, ditan ti naggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasat iti biyag. Insurat ni Isagani Boliser. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay.